P24 u P23 l-Swift Class Patrol Boats kienu minn tal-ewwel li bdew jintużaw mill-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta fl-1971. Żewġ patrol boats dak iż-żmien ingħataw lil Malta mill-Istati Uniti. Illum 42 sena wara, waħda mill-patrol boats, il-P24, se tmur lura l-Istati Uniti biex wara snin twal ta' ħidma titħallas posta fil-Mużew Marittimu ta' San Diego, l-Istati Uniti. Malta wara li kienet intuża diġà ġiet Malta fil-bidu ta' snin 70 minn dak iż-żmien ta' servizz twil ħafna. Però llum iċ-challenges li għandha l-Forzi Armati ta' Malta jitolbu illi l-bċeċ tal-baħar ikollok jirriflettu iż-żminijiet u l-bżonnijiet. Il-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta l-Brigadier Martin Xwiereb spjega li l-P23 tħallit Malta minħabba li fuq din il-patrol 28 sena ilu kienu tilfu ħajjithom 5 soldati tal-Forzi Armati u 2 uffiċjali tal-Pulizija fi splużjoni qrib Kamuna. Huwa fitting ħanajdu hekk illi il-P23 tibqgħu Malta u jkollha post fl-istorja ta' Malta u fl-istorja tal-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta. Id-deċiżjoni li l-P23 u l-P24 ma jibqgħux jagħmlu parti mill-Iskwadra Marittima ittieħdet fuq il-bażi li l-Forzi Armati ta' Malta illum il-ġurnata qed joperaw patrol boats ħafna aktar avvanzati fejn jidħol operat. Tkellimna mal-Ambaxxatriċi Amerikana l-Malta l-Eċċellenza tagħha Gina Abercrombie Winsley dwar it-trasferiment tal-P24 lura l-Istati Uniti. This was a wonderful symbol of the partnership between the United States and Malta to hear the history of this ship before it arrived and know that it had served Malta for so well for so long. It's remarkable that it was maintained in such a fabulous fashion to be used for almost 40 years. So this completes the circle. Il-trasferiment ġie markat bl-iffirmar ta' dokument u eżatt wara saret ċerimonja fuq il-baħar fejn il-P24 ħallit xatt it-tiben fejn anki għal xi ħin kienet akkumpanjata mill-patrol boat P23.